mist clings heavy to the floor tonight. Two shadows moving in the pale moonlight. I check my axe, you sharpen your blade. Lapor upacara penerimaan Karang Raja penempatan Satuan Brimob Polda Aceh Kamis 18 Juni 2026 dimulai. Lanjutkan. The ravens are watching from the ancient tree. I look at you and I see me. No step behind, no soul to lead. Together we plant the warrior seed. Gold in the fire, Silver in the soul. two halves of a heart making the soul. Laku Komandan Satuan Brimob Polda Aceh mengucapkan selamat datang kepada para bintara baru personil Satuan Brimob Polda Aceh di Satuan Brimob Polda Aceh yang kita cintai dan kita banggakan ini. Polri saat ini pada tahap ini sedang berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha meningkatkan kembali kepercayaan dari kepada masyarakat yang akhir-akhir ini mulai tergerus. Silence of steel, the end of my fear. A bond for Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. through the valley of the shadow of death. My backbone, my brother, my lover, my light. The fiercest star in the darkest night. Gold in the fire, silver in the soul. Two halves of a heart making the circle whole. When the shields clash loud and the arrows fly. I've got your back beneath the northern sky. Through the thunder and the rain, through the mud and the strife.